Hakate ke jialang pai ba bala pelong nak so yong ban mau phalang block Congress committee ha so yong hi ki babon ki nong kran kila ken tho ru e ke jingbam shim khia jo ka sarkar jilla ban ya sa ne khun na do ka basdang nakaliang ba hi ma shangplyang MLA ka Mausan Ram ubaderu general secretary ka Meghalaya Pradesh Congress committee ulong makam shim la dan satya ka jingshim khia na ka sarkar jilla na do basdang henry la shukhi khore derpor onda ka por kam ya hap shu Ladang kidak kisim kibang ngilayuri Madawajan sistem Ngilay itu Ya kita kidak kisim Jom ka sarkar kami Lemba ka sarkar MDA ka badan hangne akari joi Na pengkemau ya pi sa sisin Mamasin job election mengi Aka assembly ka banungkong Aunai March, macam Snem, Bagalong, Minister External Affairs, Masumana Delhi, Nila yo ek jinte baong, ba ukonat sama ubutman ai, ya kita ka work permit, ya kini kinong Bangladesh, gram kinwan kinyo ke kajin bala hakane ke state jumi. Kalau mau banungkong banyeng ban persya kata, bala board sa Dr. Mukul Sama, bad na kine ki MLA Congress baro, bad niya penremjur, niya on yung Chief Minister, baumbit, dahil leiru, ban ay work permit, ya kine kinong Bangladesh. Ujuba ani, uang ba, kadang datang kasi ay jimot jong ako. Balik, Ladu namo kita kinong try hangge ada jela jumi katne ki khon samla jumi ki bum jiyo kami ajam katne kinong bela ki badang do e ka bela jumki nalor baki ne ki seng bhalang ki dang ekhi baki wan ki mander baki shim yaki jimbala baro apo ka state jumi kumno pat uchi minister udang perkhat banwanra se kita kin kharbangla ban pentre hangge apo ka state jumi pada bawara ikane kasibi kadang kajing thuba bagada kajing thu kalong gabashir khai balese kandon kata kajing perkhat kajing penyaj jong kini ke BJP banang banpen kela yakane kari jongi kalong kari Hindu bangi barok inlong kibarit pai Bangi sa suja klep no Onda kilawan buhay sinong kita Kiway ki Hindu na kiway kiri Kaya jenda kalong Banpen kala Yakane ka jela Meghalaya jungi Bagan long ka jela joki Hindu Kine kiseng bhalang baro Kirami pajba Ban persya Yakane ka ju Ngiru giwan Hakata ke juk kesur langmat kini kisen malam. Apa dan kawai ke political party, apa dan kawai ke party kebani pertai kumne ban persya jur ya kene kabel. Bagadai tang ke party Congress. Shano kita kito ki party rilom, kiba pertajam kiong yeng yang tak jompi. Yang dah keriulung jungi, baru dah kerja beriul jungi. Lara pisu kata ko parti riulung baru. So kami madam kumne pensyai sikit paiba, yalam sikit paiba. Balada pinlot sisa. So kami nak kene ke sarkar. Balai pisun raplang bat ke sarkar, kebadan rengkat bat ke BJP. KNPP, nitip syai bakal ada lupa bagi BJP. Rai ke kini, ki parti rilom jongi, ke UDP, ke HSPDP, ke PDF, soha pun syai akhmat upai ba, ya ke stand jongi, ya ke status jongi. Ni par yo smoke away ke public statement, aduh mentah kene kasi. Layori ke jingkrano President ke East Castle District Congress Committee, uba Kennedy Kriem, Ubalabo jingkali ki seng reulum ki bas ngap jar jar halor kete ke yap ka im jaga jaj ben reo
La yoru ke jingkren na secretary Mahila Congress Ikong S Suting, President Soyong Block Congress ba Frank Harpan, MLA Barim ka Soyong ba HDR Lingdo, bad board sa kajingay pad ba, bad persya yakani ka bill. Kawai pegawai kari kadamnya kata kritis musyar. Kahima kadamnya kritis musyar. Kabarang Kristen kadamnya ke Bible kepada kritis musyar. Kabarang Muslim kadamnya Quran kepada kritis musyar. Kakak contoh ki Hindu kita. Kari India kadang ke Constitution. Bakat tum ke Constitution jo kari India. Lapalongnya kari India. Om ke religious country. Bala kari jom ki Hindu. La penongnya kan negeri jongki Indian. Ngadai orang India, ngadai Hindu. Kari jongi kedai ke India, kamdai ke Hindustan. Modi minta ukwa ban pelong ya kari India. Kawai kari, kawai kanyam, kawai kita penriu, kawai keketia. Katung ke sensus jong warajar katwai. Ki Hindu hari India kita nyopo kendai 0.5%. Hari India mengkangi dalam sispa laipu artelur 1.32 billion sekian. Sispa laipu artelur. Padahal kita ki Hindu kita kendai pausan telur nyopolak. Katung ke sensus, katung ke statistik kebangin leo. Ki Muslim kita kendai telur. Nangka henriu telur kita ki Kristen, ki Sikh, ki Buddhis, bat kiwai, bat kini yang tendrai roh kita. Mentah ya ukhar Bangladesh, ya ukhar Pakistan, ya ki Afghanistan, ki Hindu, ki Sikh, ki Kristen, bat kiwai na ay jimpit banwan syahan ni. Kadang kendang kita ki Kristen po Bangladesh, kadang kita ki Sikh kendang po Pakistan. Kiyo bon ki de ki Hindu, cipawa kiwan shanolin let mani. Hatit be kalian idon lai million, lai polak, idon senang. Kentok ya baru di masyarakat ni. Rakentang ukasi baru garo ngamtip arpulat nila don ne. BJP, NPP, bahai. Tindkar kiyo. Kemudian BJP, Bharatiya Janata Party, NPP, National People Party. Kesulang kuma penggelak khas pareng yang tindkar. Lele penggelak hari yang tindkareng. Kalau no ada beliau bekerja luar step. Nagala prank roten Morning Star. Betul. Tapi BJP bak ke NPP ru kadai gejo. Kumbo amne ke NPP ko amen ai wa permit tu kharbangna. Umodi ro om insya bakin wan sini. Kari India jingi kadai ke democracy country, kamde ke religious country. Nam i bana ki way bak ki party. Kamtam ki parti riulom jengi, kiba ongi de ki parti kiba jala ka jom kari kita penriu, kiba jala ka jom kedok asnam, patin yang panom na persya kira kalamayong. Ngasoliu, ya ki khon somla jom ka briu nyotra. Ka KSU, ka FKGGP, but ki sen somla ki sen bhalang ki NGOs kila penong karali kila penong ka meeting ban persya ya kani. Kila ka political party ka persya na kanungrim nama ka don ka bor banyasan hapo assembly lani hapo parliament. Ka Congress ka persya bat ni persya na do na madang na do na yen hadu hapo dorbar ni persya. Kam don ko ni ki party rilum jengi ka persya. Om don ko ka party. What can you defeat ka job pasi? Mungkin ada kejuruan ke independen kadang kau si pausi kam nuat berakti persya. Rapi sio bagi cisa yang ajak penriu. Jadi kor kisau kita semua ini mina nak sarkar jauh keran. Ni nama kani kedai ke sarkar jauh ke BJP.